Srangsalo Dasda Kanchanpur Constituency Tipra Motha candidate Umashankar Reang note Dashamani Bisini Hamlaiha Kamio Kaisa joining Panda Khlaijakha Pandni Bisingtwi Dalbidal Bodol Yakarwi 15 family ni 50 voters from Tipra Motha Bodolni Bana Yapharwi Lamjaksogwi Naharkha candidate Umashankar Reang Edisi Chongmani Sakang Hanuhai, Dalbidal Bodol Yakarwi 15 family ni 50 voters from Tipra Motha Bodolni Bana. Chongmani Sakang, Joto Thungkrung Bodolno, Shak ni Bodolno Khlaijakha bagi haba ongkhorjak tabuk. Aba haiken nukjakha Dalbidal joining Panda. Ashali Bodol Slemani Panda note, Kok Shaka candidate Umashankar Reang te Kotal Bana Romnairo. Boke Dashamani Bisini andara ni Hamlaiha para ward number 10. Kebo para Boke Hamlaiha para nya kero BJP, CPM, IPFT ni 15 परिवार ni 50 butar. Ini bobagra ni tamung tuimung. Bini samung tamung no hamau ye. Bro ni kang kemo parti no bera ye TipraMotha. No bro, ini Hamlaiha. Jungke. Sune TipraMotha no hamau ye phaini jungke. Engke ni mungke? Purnirung. Mau be TipraMotha na ha pime. Aku bungke cin ha ni bagram bo ye bungno no chuna ma ham ha. Ni mungke? Purnirung. Kanchanpur Nishimi Sanjay Reang ni Chini Khorang